Jadi ciri khas Turangga Kusuma, Trangga Sakti, sore saya rame. Jadi nek mung magel-magel nanggung nggak sisan gawe ben rada rame. Nggih. Halo? Oh, belum ya? Mau naik? Oh ya nanti. Oh, lah nggak tahu. Tadi sini apa naikkan Mbah Nanto juga. Nanti mana Mbah Halinya mana? Oh, posisinya posisi bagus ya. Ya istirahat lah. Sore. Ngapunten sih Bu, kula teng ajeng ngene iki. Nggih. Ning insyaallah kula mboten ngentutan. Nggih. Sing ngentutan kula kake mburi dhewe niku lho. Niki nek kula mboten. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Udu dulu. Udu dulu. Nah, ngisi durasi kok nggih. Udu dulu. Udu dulu. Udu dulu, udu dulu. Aku malah mundur tak kon udu dulu. Nggih. Udu dulu, udu dulu. Udu dulu itu cakepannya senggot. Dangu. Dulu ben nang dolalak nika nggih Pak Kemat. Udu dulu udu dulu udu dulu udu dulu udu dulu udu dulu Senggot Semarang